masjid khudingmak Allah gi ibadat tawfamni khudam moina masjid khudingmak Allah gi ibadat tawfamni masjid khudingmak jannat ki sharuk amani tawigum basum Allah ga mari di thangjin de Allah na Allah gi masjid ne di haide Allah gi yumman de Allah na haide baitullah khana kaaba sibu khaktang Allah na baitullah na Allah gi yumman mari thangjile Allah ga hek mari thangjin ki matam da potu hana leram badugi magundagi hena thoina matti magul lay behen gane mong adum tawduna masjid ta Allah baitullah thon bakanda khana kaaba na hena masjid atay digi matti magul wangi ba asmain tawduna tha khuding maktasu shahrullah Allah gi thaina Allah na matti magun hek Allah ga mari hek thangjin na kanda Allah ga matti magun thangjin na kanda Allah gi than hai khragadi muharram oirabani na muharram si hena matti magun chawi sinida inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم اللہ تبارک تعالیٰ نا زمین امسون آسمان بو سمدوک پا متم مدودا اللہ نا تھا ترانی تھوئی بسو سمدوک پکھر بنی ہارب تھا ترانی تھوئی سی منوندا یام نمتی مگل لئیبا تھا مری مسول لئی مدبو قرآن پاکنا اربعۃ حرم ہے عزت احترام لائبا تھا مری آئیننگ بدی اسلامک تھا اسلام کی چہی اسلام کی تھابان مسنگ اسی میوئی بنا سیمدری نئی ممانگ دا اللہ نا سیمدوک ربنی زمین آسمان سیم بمتم مدودا ہاندگی ہونا سیم گھربنے واللہ نا تھا ترانی تھوئی ہے بسی اللہ نا سیم دوگا ہاندگی تھم گھربنے ہاری بات تھا ترانی تھوئی اللہ نا دنیا سیم بمتم دا آسمان سیم بمتم دا سیم دو کی بات تھا ترانی تھوئی سکی منون دا ہنگت تھوئی گتنا حرمت اویبا عزت احترام توبیابا متیم مگل لئیبا تھا مری اللہ نا کھائدوک لگا تھمبیرمی ہاری بات تھا مری متیم مگل لئیبا تھا مری دگی منون دا محرم ہاری با عربک کی تھا سسو امنی اللہ نا حرام تو گھربا محرم اوہن گھربا اللہ نا متی مگل لے حلیبا یامنا سینگ با تھا او حلیبا تھا مری ددی ذوالقعدانی ذوالحجنی محرمنی رجبنی ذوالقعدہ بقرعید کی ممانگی تھا دنی ذوالقعدہ تھا دلوئی بگا بقرعید کی تھا دنی ذوالحج ہرسی ذوالحج ہرسی اروئی با حج چلی با تھا سنی ترائن تھوئی شوب تھا نیسی ادھگا محرم ہرسنا ترانی تھوئی شوب تھا اروئی با سلوئی رگا اسلام کی نیو یارڈ ہے بتارے اہوب چہی اسلامک کیلنڈر کی متنگ انا مسلمان سنگی اہوب چہی ہوری بسی محرم ہے ربت حاسد کی ہوئی ہوجک اسلامک کیلنڈر کی متنگ انا مسلمان سنگی اہوب چہینی ہوجی چلی بسی محرم نی محرم صدقی ہوگنی اسلامک کیلنڈر کی چہی ہو بسی ہوجک اسلامک کیلنڈر کی نسیسی تانگ اہم نی محرم تھا سے اہوب نے دو محرم کی ہوجی کہ انو تانگ اہم نے
سمسي الله نهايبني قرآن پاکتا سورة توبة نخوي کی تھا ترانی تھوئی این سیمگا تھم کھربنی زمین آسمان سیمبا متمدا ہاری با تھا ترانی تھوئی سی نخوئی نا سیم درنگ ایدا این ہانا سیم دوگا تھم کھربنی تھا ترانی تھوئی سی مننگ دگی تھا قوانگبا عزت لائبا تھا مری این کھندوگا تھمی ہائنا اللہ مدگی مننگ دا محرم سلحن بیر قرآن پاک کی وفم نے نقل مرم دا مکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تا مکیئنگ سی مسلم صلیب کی روایت تا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان تھا گی متک مگل لے ربا تھا سے روزہ گی مسیگی تھا سگی متنگ دا رمضان کی روزہ تھا سگی متنگ دا قائد کی متک مگل لے با روزہ دی محرم کی تھا دہین بر روزہ سن قائد کی ہے نمت مگن چاو رمضان المبارک ہاری بسی اسلامک کیلنڈر کی متنگنا ماپن صوبت تھانی مسیگی رمضان المبارک کی تھا سگی تھا مپم سی مروزہ ہین بسی مسلمان بالک فارا بسنگی متھکتا نپانپی انی مکی متھکتا فرض آئینی مسی اسلام کی یمبی منگا کی منونگا یمبی امنی تھا دوپ پہ یاد ربا کمپلسری ہوئے ربا فرض آئینی رمضان تھا گی تھا مپم روزہ ہین بھائی بسی ادوک یامنا چاوی ہاری با روزہ تھا سے رمضان تھا سے اسی کی متنگ دا روزہ ہین بدا خواہدی کی متی مگن چاوری بسی محرم کی تھا سنی حائدنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حائدوک پیرمی ادوک اسمنا سہیرمی اللہ کی نبینا شہر اللہ المحرم مسی اللہ کی تھانی محرم تھا حجت چلی با محرم تھا سے اللہ کی تھانی شہر اللہ المحرم اللہ کی تھانی تھا خدمتی اللہ کی نی تویگم بسوں اللہ نہ سیمبنی تھا خدمت تویگم بسوں تھا دگی نسبت اللہ کا مری تھنگ جنت دے سپنگی شہر اللہ المحرم حیدنا محرم دا اللہ نہ نسبت توی اللہ کی متی مگن تھنگ جلی اللہ کی ممنگ لوئننا نسبت توی ادوی تارگتی اللہ کی منگ لوئننا نسبت تو رب تھا سے اتو پتھا زندگی ہیلی ہے بسی تاکلی بنے اتو پتھا زندگی ہیلی ہے بسی تائب نے مرمدنا مسجد خدمت اللہ کی عبادت تو فمنی خدم موئنا مسجد خدمت اللہ کی عبادت تو فمنی مسجد خدمت جنت کی شرق امنی تویگم بسوں اللہ کا مریدی تھانگ جن دے اللہ نا اللہ کی مسجد نے دہائی دے اللہ کی یمین دے اللہ نہائی دے بیت اللہ خانہ کعبہ سبو کھکتن اللہ نا بیت اللہ نا اللہ کی یمین مری تھانگ جلے اللہ کا ہک مری تھانگ جن خیمت تم دا پوتو ہانا لے رمبدو کی مگندگی ہین توئی نمتی مگن لئی بہین گنے مون ادم دودنا مسجد تا اللہ بیت اللہ تھون بکاندا خانہ کعبہ ہین مسجد اتے دی متی مگل وانگی با اسمین دودنا تھا خدمت تسو شہر اللہ اللہ کی تھائنا اللہ نے متی مگن ہک اللہ کا مری ہک تھانگ جنہ کی کاندا اللہ کا متی مگن تھانگ جنہ کی کاندا اللہ کی تھا نہائی کھرگدی محرم اوے ربنینا محرم سی ہین متی مگن چاوئی سنیدا ہاری با محرم سے مسجد اسلامک چہی ہوری بنی کھوئی گی مسجد مرمدہ چہی ہو بسے محرم دگی دی ہوئے ادبو کرم بمتم دگی ہو سگے ہائی بسگی متانگ دا صحابہ کرام سندہ چہیت نبدی لئی کرم بمتم دگی ہو سی ہے بسگی متانگ دا صحابہ کھر امن ہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو کھبن نمتو اددگی اسلام کی چہی سی ہوسی ان صحابہ کھرن رائے پتھو رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہائے اللہ کی رسول نہ پوپ نمتگی اسلام کی چہی ہو بتارگ دی نصارا عیسائی سنگا مانکرگنی مشابہ اوئیگرنی مرم دی نصارا سنسو عیسیٰ علیہ السلام نا پوپ نمتگی مکھوئی سے چہی ہوئی اس ویک چہی سی
ꯍꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯁꯨꯜꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯨꯅꯥꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯖꯔꯠ ꯎꯃꯔꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯍꯥꯕꯥ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯕꯤ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯅꯕꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯣꯍꯣꯔ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯌꯩꯈꯤꯕ ꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯣꯍꯣꯔ ꯌꯩꯈꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 90 ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜꯅ ꯅꯨꯕꯨꯋꯠ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯍꯥꯕꯥ ꯈꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯍꯥꯕꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯛꯀ ꯏꯈꯇꯤꯂꯥꯐ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗ ꯅꯕꯨꯋꯠ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯍꯥꯕꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ इत्तिफाक ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯎꯃꯔ ꯔꯗꯤꯌꯜꯂꯥꯍु ꯇꯥꯂꯥ ꯑꯟꯍꯨꯅ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯁꯍꯥꯕꯥ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯛꯀ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯄꯔꯗꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈꯤꯕ आखिरत की माइगैद मुंतकिल तौखिब चाहिदो अदुदा अल्लाह की रसूलना दुनियादगी हनखिब मतम अदो नुमित अदो अदुदगी इस्लाम की चही हौसी हायना हाय अदुस हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुना अल्लाह की नबी ने दुनियादगी हनखिबदी ngalamba thadana changkhibagumबनी ngalamba thadana changkhibada pumamamba ahing oikhibagumna इस्लाम से इस्लाम बु चलिबा मुसलमान सिंह असिगिदमक्तदी अमंबनी अवाबनी नबी न दुनिया दगी हनखिबाइसे अमंब ओइरबा अवाब ओइरबा गमगी मसक ओइरबा परेशानी की मसक ओइरबा मतम असिदा नबी न चखिबा चही दगी अदुदगी हेक्ता चही हौ भाइबसे नुआइते मदु पामदे हाइदुना हजरत उमरना मरम अममम लोइना पी मरी सुबह सहाबा कांगबू खरा मनासुम नहरी इस्लाम की चही हौबसे अल्लाह की नबी न मक्का थादोग मदीना द खुल होंखिब चहीदो हिजरत तौखिब चहीदो अदुदगी इस्लाम की चही हौसी न हाय उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु न हाय मदु मुनासिब ओय मदु चाय याय मरमदी मक्का द लेरिंगेदा मुसलमान सिंह इबादत मपुंग फाना तौब ngamde फोंग तौब ngamde लोन तौरमी येकनब कुफार सिंगना अवाब पी ईमान पुरप मी सिंगबु हिंसा तौई ओटपी नैबी अजान फोंग लाउब याहंदे नमाज फोंग सोनब याहंदे यामन वाना वाना लेलंबनी अवाब मक्का द लेरिंगे मतमदुदा वाना लेरंबदो इबादत फोंगना मपुंग फाना तौब याददुना लेरंबदो मक्कादगी हिक खुल होंगा मदीना यौखिबा मतमददी हक अमसुंग बातिल अचुंबा अमसुंग अरानबा अनिमक खाइदोकपा ngamkhre ngamamdabdu मक्काद लेरिंगे द ngamamdabdu ngamkhre अमसुंग हाइरिबा मतम असिददी मदीना यौखरा मतमददी इबादत फोंगना तौब यारे मक्काद लेरिंगे दे अरमदबदु फोंगना इबादत तौब यारे अजान फोंगना लौब यारे हक अमसुंग बातिल की फैसला तौब ngame मरमदुना इस्लाम न मनिंग मखा तंबा हाइबदु ओइरेबा अल्लाह की रसूल हिजरत तौखरब मतुंगदगिदी मरमदुना इस्लाम न मनिंग मखा तौना इबादत तौब यारकपा मतम हक अमसुंग बातिल की अचुम अरान की विचार तौब ngमकपा मतम हारिबा मतम असे मस्जिदगी इस्लाम की चही हौरसी चही पाबा हौरसी हाइदुना इस्लाम की चही से पाब होखिबने इस्लाम की चही पाब होखि सिकराइदगिनो अल्लाह की रसूलना हिजरत तौबदगी हदि मक्कादगी मदीनाद खुल होंखिबसे मस्जिदा चही यांखै हुमदोय सुबा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसागी चही यांखै हुमदोय सुरबा मतुंगदा अल्लाह की नबी न मक्का थादो अमगा मदीनाद खुल होंखिबने हारिबा मक्कादगी मदीनाद खुल होंखिबा मतमसे असिदगी इस्लाम की चही पाब होरबने सिदगी हिजरत की चही असुक अने पाब होरबने हौजिक फौबद चही लिसिंग अमगा चमरी निफुतरे चही लिसिंग अमगा चमरी निफुतरे यौरबने अल्लाह की रसूल ने हिजरत तौखिबदगी ना हौजिक फौबद चही लिसिंग अमगा चमरी निफुतरे सुरबने हारिबा चही असि मसिगी चही सिगी हिजरत तौबा अल्लाह की रसूल ना हौखिबा चही सिगी कोई चही पाखरबनेबको मरम अदुना मसी खंगहौब नते चही हौखिबा पुंसी चतखिबा मतम हौखिबा इस हदीस लाई चही अमसी था अमखत ओइरबोय खनखिनी खलकनी हाइना कयाम थुना चतखिनी
tha amasina numit tarit ni kumata ngairi male hafta amta ngairi male nan khalakani hafta amasina nongmata ngairi male nan khalakani aduki matik tension lekani chahina haukribagi matungi na aikoi gi punsi su haukribani aikoi gi punsi su loiba nairibani dunia gi punsi aikoi na nungaire haiduna leiriba dunia gi punsi hingiba punsi si nongma gi kakthalaklibani chahi sum hauki baga hojik yengo chahi loisinkhre islam gi chahi ahoba ngasi de humni sujile chahi om on grabani chahi ol matungi na aikoi gi punsi akhirat ka sum nakshilaklibani akhirat ka sum nakshilaklibani bai koi si maram aduna aikoi ibadat akhirat ka nakshila di akhirat ke thorang he na tawgadabani hashar ki thorang tawgadabani qiyamat ki thorang tawgadabani shiba gi matam nakshilaklibani adudi aikoi kabar ki thorang he na tawfam thoi qiyamat ki thorang he na tawfam thoi amalda khumang chawsin ba phai ibadat ta khumang chawsil halawgadabani punsi yamna teli amal su yamna teli aduna di amal khajitang tawbada yamna phangba amal se aikoi thado oidabani punsi ten bani na aman su ten bani na aman khajik tawbada ne neki yamna piba amal ibadat se su aikoi matang matam chana lak pakanda Quran hadis ki matunginna lak pakanda adugum batang ja adu aikoi manghal loidabani amal tawgadabani masiga loina na Shaban gi tarani panba numit asida roza henba amal ibadat tawbasi neki yamna pi Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na haidok pirammi kariyena aina man sama yawma ashura a'tiya shawab asrati alafi malakin wa shawab asrati alafi shahidin wa shawab asrati alafi hajj mu'tamirin tawbatu hadis si mawzuni kana gumbana ashura gi numitta roza helabadi farista ising tarana sawab ibigani shahid lising tara gi sawab pinabini hazama sum umra lising tara chatpai sawab pinabini ashura gi fazilat singdu haijabani aduga chatnaba yadaba hadis tudi adum haijarake Allama Ibn al-Juzi amasung Imam Suyuti asina chingba imam singna masigi hadis asida yaningdaba phongdoi masigi hadis asi zaif oy mawzu oy haiduna sahi oy ba hadis ti Muharram gi tarani panba yawme ashura haraga khangnai khoina yawme ashura hariba tarani gi numit ase masigi roza henbagi fazilat sahi oiba hadis ta laiba sidi siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu Muslim Sharif ki riwayat ta sunna lai yawme ashura Muharram gi tarani panba numit asida kana gumbana roza hen batarabadi ahtasibu ala Allah aina Allah da thazaba thammi madudi ay yukaffira as-sanata allati qablahu mamang thakki chahiya magi guna Allah na soidana koppi gani hai Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na idok pirami Muharram thagi tarani nimit tarani subas nimit asida kana gumana roza hen batarabadi chahiyama mamang thakta chahiyama roza hen kibigi sawab Allah na pi nabi gane chahiyama ki guna Allah na koppi gane chahiyama ki guna amsu Allah na koppi gane Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na Makkah dagi Madinah da khullu hongakpa matam hadi hijrat torokpa matam mado maduda su Madinah da Yahudi kangbu ghara lerammi Allah ki Rasul na Makkah dagi Madinah da lakpa kanda Madinah da Yahudi ki kabila khara lerammi hariba Yahudi ki kabila singa si Allah ki Rasul na Madinah changin makand roza helaga lerammi Allah ki Nabi na hai karigino na koina Yahudi na koina roza heli maram si karigino aduda Yahudi sinduna Allah ki Rasul da hai هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه يهودي سندر الله کی رسول دہائے ngasi si Muharram gi tarani panban minni ngasi ai khoina roza helibi gi maram di
Allahna Musa amasung Musa alayhi salatu wassalam gi qaumbu Firaun gi makhuttagi hinghan khiba najat oihan khiba numituni Firaun na Bani Israel singbu Musa amadi Musa gi qaum singbu yamna otpi nai bidana awaba pibada madudagi hingkhiba numit Firaun dagi hinan thokhiba numit aduneba adugi nungaiba phungdo imi Yahudi singna haris adugi ekhoi numit chi roza heli Allah gi rasulullah adu hai kari en hai gi kanda nakhoina Musa gi qaum bu Bani Israel bu Firaun dagi nan thokhibagi kanbibagi shukriya ada tawboina roza heli men hairagadi ايكوي سو موسى دو ايكوي رسول ني ايكوي نبي ني ايكوي ني هن فهم توي نكوي دغي ادنا ايكوي روزا هن غني ايكوي سو الله کی رسول نا روزا هلي صحابه کرام سنچو محرم دی ترانی پامن مت روزا هلي اما سن الله کی نبی مسامغ نا سن ايدو پرمي متھنگي چهيد کری گمباي ني هنگن لي بتاربدي متھنگي چهيد نمت نيني هن غني يهودي نا نو مخت هن بنيدنا ايكوي نمت نيني هن غني الله کی رسول نا ايدو امي adubu mathangi chahidadi Allah gi rasul hen banang khidre dunya dagi ruksat oigre hari ba hadis asidagi khangba ngami muharram gi tarani panba numit asi yahudi singsu roza hen bani na nong hen bani na khoi nong heloi da bani mohoi ga manhan ba yade atop kaum gi matau tamba kaukhini maram duna makhoi dagi tongana tani ngai damak te khoi numit ini hen ga da bani haina Allah gi nabina hadu mi ba hadis gi matungina mufassirin muhaddisin amasung fuqaha kiram singna Numit nini Muharram gi Yawm Ashura gi nimisi henbiyo ma panni ga tarani gi helo natraga na tarani ga tarama thoini gi helo numit nini helo Yahudi ga manat ningai gi haiduna asumna takthok piri maramaduna hari banu milasi ekoina suchoi choidana roza hena bo hona ga dabani atopa hadis sing da sulai muharram gi roza hen bagi matang da muharram gi fazilat ki matang da Hazrat Yunus alayhi salatu wasalam nga gi mabuk manung dagi Allah na lawthoga kan bi khiba muharram gi tarani panbe yawmi ashura dani Isa alayhi salatu wasalam bu asman da thangat khiba Idris alayhi salatu wasalam bu hingna tham khiba pathakta pukat khiba Yusuf alayhi salatu wasalam bu jendagi lawthok khiba Yaqub alayhi salatu wasalam gi uramdeb mamid adu ukhiba Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam gi hina judi gi chingda lepkhiba asina chingba mayam singa se Muharram gi tarani panba yawm ashura numitani haiduna rawait kaya muglai adu buhai riba rawait singa si mawzu ngaktani zaif ngaktani masigi hadis singa si masida Thajaba yaba qabil i'timad oiba pot lama fawba yaude Imam Ibn Tayma Hafiz Ibn Rajab makhoina chingbana masi zaifni amasung masi mawzuni haina haidokpi sinataba atopa hadis chahiyama roza henbi gi sawab fangani chahiyama gi gunah kokpi gani haibana chingba hadis singa sidi sahi oiba hadisni maramaduna ekhoina muharram tha asi yamna izzat ihtaram laina lawgadabani masigi tha se Allah gi manakta yamna thak wangi hariban numit asigi ramzan muharram tha asigi tarani panba numit ase roza helabadi Allah tabar wa taala na chahiyama gi gunah soidana kokthok pigani Allah tabar wa taala na khoi khudimak pusu hengat thoikat na amal tawbungam gi tawfik